Het Caribisch netwerk politie tem un red interno den cuerpo policial na Holanda. Esta consistir di polisnang di origen cultural caribense e nanti un rol más importante den cuerpo policial na Holanda. Nanda funge entre otros como un brug para comprensión y comunicación interno del cuerpo policial, pero también entre el cuerpo policial holandés y ciudadano holandés caribense na Holanda. Por eso deco, para motivo de una cultura o idioma, una situación por escalar también innecesariamente. De una situación así, Caribisch Netwerk por 30 acción. Así Carla Conrades, presidente del Caribisch Netwerk Politie-eenheid Den Haag, te conta. Caribisch netwerk meestal is die door Surinaamse collega's nou. En toen dan start het Caribisch netwerk op communicatie met burger nou, op sombra e communicatie entre politie en burger nou not daarbij jebonge. En toen oren dan organisa een Caribisch netwerk bij communicatie bij mamio. En toen oren Caribisch netwerk communicatie Suriname na breidt dan mis uit bij Antilliano nou. Dus er is een groep ook Antilliano con Surinaams. Então, e nara nampo comunicata me com Antilliano não, de burgers não, de burger Antilliano. Então, eigenlijk is dan abin naar Den Haag. Pas op Den Haag ting hopi Caribisch netwerk, hopi eigenlijk Caribische cultuur. Ting Antilliano, ting Dominicano, ting Colombiano, dus ting differente culturen. Então, nós breiden uit het Caribisch netwerk, pa in differente culturen, Colombiano nang, Cavriano nang. Dus nós breiden uit echt als je uitgebreid, pa tour cultura worden representeren. Het Caribisch netwerk is eigenlijk een organisatie die police dentro di cuerpo policial mes, que consiste di polisnang di caribense, weet je wat? Sí, klopt. Het inderdaad die police is die differente cultura die Caribische mensen die ding police mes. Pero nós não tem solamente para burgers não, pero nós temos também para colegas não, de nos corpos meer para não compreender que a cultura de nós significa. Dus het bastante un rol interno y externo. Exactamente. Es un interno, ¿cómo se funciona? Interno que me digo Timbia, por ejemplo, botinho traduzir algo para colega não, então ora nada do nada para traduzir, então para traduzir foi papiamento na holandês, então ora não saco qua delict não tem te maken com ele, Timbia tem te maken com beroving, aí sim, aí die serie não tá papia over de beroving ding é conversação aqui, dus é nós está vertaal para não por a saak que não tem quase com não tem caso ou não tem caso. Anto comunicação com o cidadão não, com isso aqui também e que é valor agrega. O valor tá com eigenlijk com nós tem para não. Dus want ik meer assim aqui ora bo bini nós por exemplo no po conversação entre abo com colega no também bom. Wat pidi para nós, wat pontra não, wat in na die Caribisch netwerk, nós tabini, nós comunicar pabo, to Cubo e com não. Para não compreender, para não compreender outros. So hope bia da compreendimento of net palavra comunicação, dan net not bij de bom sombra do ene dan de papia nanta bisa langs die outro. Anto é jammer pabo door de comunicação para compreender outro robês. Mas também agora que ora police tem comunicação com o cidadão. Sim, exatamente. Sim. Dus is nog steeds panel. Is de meerwaarde eigenlijk die nos komen netwerk. Zie, nos facilita eigenlijk op. We hebben groepen bij, nos de buurtcentrum daarmee, nos de communicatie nou. En toen nos de sorry eigenlijk bij communicatie entre nosco en burgers nou daarbij bon. Pero más importante que de burgers nou positie nou como te dice veilig. Maar veilig genoeg, sim, para não pôr bem nisso canos, para não pôr een stap bij een police. Dus isso é importante. Dus orbo bij como cidadão bibano Holanda me que acudina a cuerpo policial me por in contacto também com red caribense que me por haya por ejemplo Carla que un miembro del cuerpo policial que papiamento.
Sì, bobo PDPC, CNT. Sì, bobo PDPC. En depois comunicar pero e costa così con nostra un police. Dus zeker men ik comunicar in het Caribisch netwerk, pero nostra un police, zeker men ik collega kuta presente ko a botamira ko comunicatie erbij moeilijk. Ora bobo PD judanza, pero eigenlijk e collega kuta presente, het is positief dat judabo pas sombra nostra un. Dus wat in differentie uiteindelijk is Caribisch netwerk, de party die het cuerpo policial holandés posanta un IMSU. Exactamente.